Živijo, danes bomo spoznali čas present continuous oziroma drugi angleški sedanjik, ki mu pravimo tudi pravi sedanjik. Zakaj? Ker se vprašamo, kaj se dogaja v tem trenutku zdaj. Present continuous uporabljamo, kadar govorimo o trajanju v določenem obdobju oziroma v naprej dogovorjeni prihodnosti ali pa pri razvadah in nezadovoljstvu govorca. Prav tako pa ga uporabljamo, kadar srečamo prislove, kot so now, just, at the moment, at present, these days in mnogo drugih ter pri glagolih look in listen. Kako se pa tvori present continuous? V trdilnih stavkih dobi oseba I, pomožni glagol am oziroma glagol biti, spregan, you, we, they dobi glagol are, he, she, it pa glagol is, potem glavni glagol pa dobi končnico ing. Pri tem moramo paziti, kadar se glagol konča na e, potem e izpade pri obliki ing, se pravi make nastane making brez e-a. Potem pa drugi problem pa so enozložni glagoli, ki se končajo na soglasnik, pri teh se soglasnik podvoji. Se pravi stop nastane stopping z dvema p-jema. Pri put pa nastaneta dva p-t-ja, putting. Pri nikalnih povedih tvorimo present continuous s tem, da glagol biti zanikamo, se pravi I am not, you, we, they aren't in he, she, it isn't. Tukaj glagol pa še zmeraj ohrani končnico ing. Pri vprašanjih pa glagol biti skoči na prvo mesto, se pravi am, I, are, you, we oziroma they in is, he, she, it, drinking, glagol še zmeraj ohrani končnico ing.